imbere cyangwa uko nyine usheshuke kandi ushukijewe tera zara maniriti manzi kuko imbere ariko niba atandanje hari ikirongo timo tugamije umurinzi ariko umurinzi umunyamasengesho nyawe nk'umurinzi agomba kuba afite aya mahane mu mutima wiwe. Vanessa sifiwe. Ndifashisha umuntu uzi gusoma Bibiliya neza y'Ikinyarwanda bamuhe mikrofone ndakoresha ibyanditswe. Mwana atanga ndakoresha ibyanditswe ariko ndakoresha ibyanditswe bikeya zikoresha byinshi. Umuheze mikrofone afata Bibiliya abasha gusoma neza. Gusomera neza. Yabonetse. Umumbere. Cyangwa ndakubwira isomo. Ihame rya mbere rirambuye umutima w'umunyamasengesho w'umurinzi mwiza worinda umudugudu worinda umuhana worundi territory rikakomeza kuba bikaba izima. Ijambo rya mbere ihame rya mbere ngo ni umuntu ufite umutima watwawe n'Imana. Umutima wiwe watwawe n'Imana iwe n'ubugingo bwe bwose yatwawe n'Imana. Haleluya. Ayajyamaje cyatiri wayinze abonere aba munshe wandu wiwe na wandu waje kubimenya ngo nibwo gusa. Vanessa sifiwe. Umutima wiwe watwawe n'Imana. Wo usofu umutima wiwe nta kindi wosangamo, nta shari ribamo, nta kwango rubamo, nta mahimba bamo, nta kinyoma kibamo, nta kindi kibamo. Usofe neza ukoso niyo wosofa kumabona nijoro nta kindi kibamo. Ni umutima watwawe n'Imana. Nta kindi kibamo uwo mutima n'Imana yawuzuye. Yuzuye umutima, yuzuye ibitekerezo, yuzuye amatwi yiwe, yuzuye amaso yiwe, yuzuye amaso yiwe n'ibisi. Asavuga Imana, asahumeka Imana, asagenda n'Imana, asayicara n'Imana. N'umutima watwawe n'Imana. Haleluya. Umunyamasengesho worinda umudugudu, umunyamasengesho worinda igihugu, umunyamasengesho wogira akamaro, akagira akamaro umuryango wiwe ahandi hose. Ni umunyamasengesho ufite umutima wuzuye n'Imana gusa. Kuko abantu benshi barashinga umutima yabo bari uruhande rw'Imana bari mu ruhande rw'Imana. Amen. Umutima wawe usatiye mu kabiri, wamwe bimwe, wamwe ishari, wamwe inzangano, wamwe amatiku y'imiryango, wamwe intambara zo mu ikanisa, wamwe intambara zo muri korali, wamwe intambara ariko bamwe uwo nguwo wishyama n'umunyamasengesho. Ni umunyamasengesho kuri ibyo zose byose igisigara gusa asigaje mu Imana. Zaburi ya 27 n'umurongo wa 4. Zaburi ya 27 n'umurongo wa 4. Twumva uko bivuze. 27 n'umurongo wa 4. Aravuze ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe. Nicyo nzaje nshaka. Nicyo nzaje nshaka. Nukuba mu nzu y'Uwiteka. Nukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yo. Hari ubwiza bw'Uwiteka. Iyo mubateranya rero base. Zakariya yaravuze ngo iyo abera lese. Iyo bateranye bari hamwe bafite umutima uhuje. Ngo nta mutima ufite urubanza. Ngo bagira imbaraga utaguye kandi amakuteka rukawe kateranye. Kuko mu biganza byawe Imana izashira imbaraga zo kubwirira mu bihegenda bakabwirira mu bwinshi. Umurinzi mwiza worinda umuryango wiwe, akarinda abana biwe n'umugore wiwe n'umugabo wiwe, akarinda umuryango wiwe. Nigaza kuja ahantu muri Kanyarira basanga umugabo yasenga Imana. Kuko rero indutse n'ijoro naje tugenda gusenga Imana hari muto arasenga ngo barasenga asengera ngo Imana twese umugore wanje uzabe n'umugore wanje usanga aravuga ibintu byose uwo murinda kuyabuze aramusenzera mushuje uzose Imana senga abana banje abahungu n'abakobwa uzabarinde kuyabuze usangiye abakazana banje senga abuzukuru banje abahungu n'abakobwa senga abuzukuru banje senga ubuvivi bwanje arasenga aravuga gusikana ko yakwibaza ibyacu byose mu gitondo ngira amasiko cyo kumwegera uko amagambo yarasenze biza sakero zino ndamwegera mu gitondo no gusoma warasenze mvuga neza ufite abana bangana arambira mu gifumo ari mfite amezi 8 shatse musabe zo 8 shatse Sura mushuru arambira mu masambe zo 8 shatse kasenga kugira na wewe n'ukujya mukaryama saa 10 ukaranza mufite abana b'abakobwa muri umwana ufite ahungu muri umwana ufite umugore muri umwana muto n'umugabo muto bagira musatane n'ubu.
Haleluya. Ushaka kuzubarira kuba mazabe kuba wabikiye no wakubaka. Uzuri ni umugabo wawe kuko wabikiwe none kana nicanga mu matera sasa. Amukuzi tuturage subanje mu tuturage. Kandi yo namwe namashe tandukana n'umugore. Bigeze guteka. Arambwira tuwoni na muzose. Arabe yanyemere umuzo ngandasi. Kubera aramwe bambini numva mubifatikira ariko nakuntu namwe mushaka ngingi zitaza tuzogani bumusengera naje gusengera bumusengera ngingi Imana iki kintu tumingi Imana satani hagazanga satani hago ubunyine turumukitege cyanyuma sanga ngizama kameshi nange kuya muri wale mukuni kitabu cha kwanza cha pili mvuge kitero bitandatu mvuge kitero shughuli mvuge hekima mvuge usherati mvuge pesa mvuge shughuli mvuge kitero cha gatatu shughuli cyane wa brigadier shughuli general ashiki kapteni tamaa vitatu mashindano bameja jina bameja sifa hao zeni wale wenu naje muone kigaragara naje muone kapteni tamaa mwashingo masosi ahani masala iya ndio kama sasa usuke ndio wenda ndio tukele kule hivi kama kugira mtu wao na nini wao ni mtu bila kwa bila kuitwa Yesusa ni kapteni tamaa na huyu kitatu mashindano na atalipita nyuruka umugabo akagenda iferi kamera umugabo umenyekera waje muzia boss ngo turayikubera na kujagu hawuni ni iferi mashindano haya mu Rwanda general ashiki isasemo se kuko akuyose ngo ngomba gutekereza Imana wewe gutekereza Imana gutekereza faranga sivizini wote bene arashitse Amen. Olha essa discussão. Ela não se conhece de algum. O livro do nosso. Aleluia. Irmã, não sou jamaico. Essa não é jamaico. Quem sou jamaico? Se eu tivesse na que a mesa chenda, ali com o moço que era quase uma relação. Boa na hand foi tudo. Mulher carro. Você não ia tudo que os caras. Yo, quando sai mesmo a moça mano. Quando não me chama unanishimye wewe nasa zabakarani bazabandika barafite ukinisha nasina kibona mu mabiro yose bazabandika mu masina bana ngotamu kuje kureba uje Yesu data ujaza mukorera Yesu ayo yakoro Amina. Ngo kugimutima weje. Jamejanga tutugira ubuzima. No kugimutima weje. Bizi za kugimutima wani utakuchirifansa. Nyuma ya maselina. Ora kuza kubikoresha cyane. Aba wafite umutima utakira. Eko yakuza kwifitiza. Mama se. Haleluya. Amen. Umutima utanibisha. Haleluya. Sababu ya kile nataka kwa Mungu wa mbele. Mwezi kunongoa kabisa. Ni ibindi bifeni kutuka kwa mwananzi wa majuta. Sababu ya kile nataka Mungu wa mbele. Mwezi kwa tunakushambia ho ahantu ndakugira bagari. Sababu ya kile nataka Mungu wa mbele. Mungu wa mbele. Sababu ya kile nataka. Halafu sebo uiteka. Ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitungane. Agakora icyo gukiranuka. Akavuga iby'ukuri kuko biri mu mutima wawe. Utabesheresha abandi ururimi rwe. Tagirira nabi bagenzi be.
isenga ryawe n'ubwenge bugiye gusamuza kingana agakoresha gukira wakavugisha ukuri nk'uko biri mu mutima wawe. Sana kwa sika, nizo kwa